mtazamaji wetu, kama hapo unavyoona, tunafanya maandalizi ya kupokea vifaranga. Wateja wengi wanakuwa wanauliza kama banda liko uchi au liko wazi sehemu kubwa, inakuwaje ulelee vifaranga kwenye hizi keji? Kwa hiyo tunachokifanya, tunafanya temporary means. Kama unavyoona hapa, tumeweka maturubai, tutafunika pote. Haya maturubai yatatusaidia kulinda vifaranga wetu na upepo mkali, kama ni mvua ama vitu kama hivyo. Lakini pia tukizalisha joto, ili joto tutalitunza, haya maturubai yatatusaidia joto lisipotee. Na umeme ukikatika, hapa katikati unavyoona hii njia, tunaweza tukapanga majiko ya mkaa na lile joto likazaliwa vizuri, likaweza kusaidia vifaranga wetu wakuwe vizuri. Kwa hiyo basi, na wewe ukihitaji kupata keji kama hizi, keji unaoweza kulelea vifaranga mpaka anakuwa kuku mkubwa, unapiga namba za simu zinazoonekana kwenye hiyo video na tutakupa ushauri, tutakujengea keji, tutakujengea banda, mradi wako utaenda vizuri.